maybe a Muslim no so akufike la kumina ngibuza into Msangana maybe upractice lento yakho kubhema insango yamafuthu laba ama-rasta ama-rasta awakhanye futhi nawo yawakho mhlophe ama-rasta uyazi le nyoni abayiphethe abathi umakhwezi kwangewona udakhe iqondile lona wayinabo uzayizayi kancane inkosi ema-rasta kwayinenwele lezi amaSomali wayengakhayi ngokumhlophe kodwa manje bamncanyisiwe la mfowethu lana kodwa engafani futhi nabo mase kuzothi abafana naye mase bethu zenza uNkulunkulu ngeke bakwazi ukuseva ushembe uzenza uNkulunkulu bancama ukuseva inyoni leyana le nyoni engivese ingekho mhlophe ukuthi yayingakhandwa yibona mina ngikhuluma ushembe unenwele ezispantshe njenganawe that person who can follow yena ubaba Masango unespantshe inwele efana nawe ubaba lo lehenyana unenwele efana kodwa uncama ukuba irasta udaki hayi nina nikhanye nina this is babu Dr. Baba Sizwe Jalo ufana umhleja khahle umzulu amanxesi bakithi ngifuna